Znači, došli smo tu na Jarun odraditi trening. Danas je na redu fartlek i moram priznati da je jedan od kraćih fartleka koje sam radila u zadnje vrijeme. Nemam zadan nikakav tempo, već ne osjećam kao što to obično bude za fartlek. Baš sam se veselila tom treningu, ali baš puše, pa ćemo vidjeti kako će na kraju biti osjećaj. Meni je najbitnije znači, da uložim pravi effort, a sad kako će na kraju ispasti sam trening, to dosta ovisi o vanjskim uvjetima. I baš je oblačno vani, znači nema ni sunca, to baš i ne volim, ali eto, potrudit ću se pronaći pravi osjećaj i to je to. Volim ću malo posnimati kad ću raditi izmjene, inače radim fartlek 500 metara brzo, pa 1 km brzo, pa 2 km brzo, pa 1, pa 500, recimo to je nekakva piramida. I nadam se da će biti ok, to je malo više od jednog kruga Jaruna. I nakon toga još imam stotke, ali one će ići zasebno, nisam skroz zaboravila. Imam, znači nakon što završim fartlek, imam 10 puta 100 metara. To mi u biti bude možda najgori dio treninga jer budu noge umorne od fartleka i onda još treba raditi stotke, ali kažem to je isto na osjećaj, pa će ići. si malo.
Kako je prošlo? Prvi utisci? A prvi utisci da je bilo jako teško. Zato jer ovdje fakat jako vjetar puhao. Sad se to ne osjeti jer mislim da je sad čak i malo stao. Znači bilo je malo lakše u ovom drugom krugu, definitivno. Ali tako je bilo i prognozi da će se spuštati, ali ono, bilo je fakat izazovno. Izazovnije nego što sam mislila. Da, bilo je dosta izazovno zbog vjetra, malo sam možda i prebrzo krenula. Podcijenila sam snagu vjetra. Nisam još pogledala prolaze, ali čini mi se po ono poweru da su to sve bilo ujednačene. Da, vidi se da sam prvu petslasku malo prebrzo krenula, ali eto, trebam još vidjeti. Ne znam, očekivala da će to malo bolje biti izvedba, ali eto tako je. Da. Rastrčavam se, stotke su gotove. Stotke su za čudo dobro prošle, zato jer imam nekako brze noge i osjećam da su brze, ali danas na fartleku nije u prvom krugu dosta brzo, da, jako puhao. Mislim da je pisalo na prognozi 14 km na sat. Ja sam krenula na dosta brzo, ali brzo me poklopio vjetar. Mislim da se treba uzeti u obzir kad se trči fartlek. Najbitnije je da sam ja kroz cijeli trening davala otprilike istu snagu. Tako da po tom pitanju sam zapravo dobar trening napravila. Dobru procjenu. Tako, brzo dijelovi su bili izazovni, spori su bili lagani. Inače, kod fartleka je jako bitno da se pravilno raspodijeli, recimo to tako, snaga na spore i brze dijelove, jer najveća greška koju rade trkači na fartleku je da spore dijelove odu presporo i zato jer brze ne prave prebrzo i zapravo se onda to pretvori u dionice s kaskanjem, a ne fartlek, i to nije dobro jer poanta fartleka je da u sporim dijelovima mi ne dopuštamo srcu da se u potpunosti oporavi, već se sa povišenim otkucajima srca kreće u brzi dio i to je težina fartleka. Meni osobno je fartlek teži trening nego dionice, upravo zbog toga, ali nekako u zadnje vrijeme čak ih i volim raditi. Fartlek, možda čak i više nego dionice, zato jer dosta dugo sam zapravo pokušavala shvatiti kako se pravilno trči fartlek. I onda kad sam ulovila te ritam i ono što tražim za osjećaj, zapravo su mi fartleci postali dosta dragi treninzi. Drugi problem kod fartleka koji se može javiti je taj da
su minimalne razlike između brzih i sporih dijelova, što opet nije dobro, zato jer je poanta fartleka da se brzi dijelovi rade brzo. Tako da to definitivno ne smije biti nekakav ujednačeni ritam sa minimalnim razmacima. Slatke sam očekivala da ću se više mučiti, stvarno su mi bile čak i solidne, ok. Svježe sam se osjećala na njima, vjerojatno zato jer sam imala dosta pauze, minutu i 15 sekundi između svake stotke, iako je ta pauza zapravo kaskanje. Tako da je to neki mini fartlek bi ja rekla, od dodatna 3 km i sad se, evo, rastrčavanje, 1 km rastrčavanje prošao, još imam 1 i to je to, završavamo trening. Ocjena treninga od 1 do 5. Pa sama sebi bi dala ocjenu 3,7 i samo iz jednog razloga, zato jer sam se previše uplašila na početku vjetra i onda kad sam mogla sam u biti bila nekako uplašena i samo sam razmišljala naprijed šta će biti u drugom krugu kad će mi opet biti u prsa, a zapravo u drugom krugu dosta i popustio vjetar, što opet bilo najavljeno na prognozi, ali eto, čovjek ne razmišlja kad trči.